Evo hodamo kroz Borovu šumu i tak je lijep miris da se to ne mre opisati. Ovo iz glave, ove krećevi i to. Misliš? Ali evo, već smo prehodili preko 32 km od 6 ujutro, sad je, koliko je sad sati smo rekli? Pola 3. Sunce piči na najjače. Baš je pokora je sad, meditacija, jedno izvan tjelesno iskustvo. Hvala Isusu. Tomo, jesi dobar? Jesam. Jesam. Pokušavam ne razmišljati puno, nego potiho se mogu biti sebi. Lijepo, lijepo. Razmišljam o tijelu. I sam hodam. Tam je neka tabla, sad ta tabla je naopako okrenuta. Tabula rasa.